Selamat pagi Bapak Enang Nelongan Ibagas Tuhan Ta Yesus Kristus. Pema ijalohita rekapan siganu pari batta bani panurang sogoton pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih sombah konur nami bamu Bapa. Bani guluh na baru, kukuh na baru, sona ege semangat na baru, na ijalo hanami bani panurang sogoton. Ase marhiti hatamu na siya jalon nami panurang sogoton. Pabayu ham tong omahau huron pikiran sonay agi hapok sayon nami. Ase maronjolan bani hatamu matong kanami. Mandalani guluh nami sigano pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakom tonggo nami. Amin. Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Jape na siyam marianan bani panurang sogoton nabui isi sehanami marhitehon di channel YouTube on. Rigapan siganu pari batah bani panurang sogoton hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Aima tersurat bani buku Amos bindu 5 ayat onom nama katahon sonon. Pindahi na siyam majahoba ase manggoluh na siyam. Ase ulang idorak rumah ni si Joseph marhasoman apui. Buis ipangan anjaha sahalak pelang adong na mangitopi i Betel. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus. Mase sonay doras ni tangis ni Nabi Amos on. Janah Betel ay ma simbol kehadiran ni nebata di tengah-tengah di bangsa ai pe nini tene buis do panganon ni apui. Toto Bapak Inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus adong do bikas ni ai hagalupan. Na perlu bisa hali boleh dipardete hita ibagas perguluhan ni bangsa Israel na perlu bisa hali masih sonai tangis ni Nabi Amos bani panurang Icia bahasa sogam do bangsa im bani halak na mandalan kun uhum bahkan magigi bani na makatahon na sitong do bai na paduahon masa do humani itong-tonga ni bangsa Israel bani panurang Icia idogi-dogi halak na musil janah rumah ni ipauli humbani batu na binarbar. Rosi na patuluhon masa dohumani itong-tongan ni bangsa ay isosak halak torpitor ijalo sisip janah yudohkon halak na musil iparuhuman. Natutu bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus hasomalan na sisunon ma na ihagigihon na bata. Bahkan lang pitah ihagigihon na bata, dihuddo age pakon persumbahon ni sidea, sonay age ari raya ni sidea, apa pertupuan ni bangsa Israel na somal ihorjahon sidea, aipe ihasogamkon na batado. Ase sangga isobut na bata. Pindahi na siyam majahuba, ase mangguluh na siyam. Halani, imata ni nebata, ilobe-lobe ni nebata, bangsain sa sitong ni, langbe mangguluh. Artini ay, lang mangguluh secara pertunduyon. Halani uhur ni sidea, domma daw humbani nebata. Natotu, suku-sukunta bani panorang on bapinang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na perlu bisa hali mase dasku bani panorang on adong ope mangguluh halak si horjahon na jahat ilobe-lobe ni nebata totu soon hataon nerusukon nebata aima ase mangguluh aima ase porini hapeni adong pe iorjahon hita dosa ilobeni nebata tapi manggulu ope hita rosinuan dingat kita ma halani ne harosukon nebata humbata aima ase
ipindahi hita nai bata ase manggulu kita. Haguluhan tadu nanyarapkon ni nai bata. Napaduahon bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mase ibagas perguluhan taon. Adong halak nama korjahon na jahat. Tapi lang iuhum nai bata. Bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. On mahoma nagatitumang nagawi parutolon ibagas perguluhan ta sigano pari. Tapi dingat kita ma. Marhitehon ni hata ni bata na ijalohita bani panurang sogoton. Langadong barang ahape perguluhan taon nalang ipareksa na bata. Pardiate hita ahana masa bani bangsa Israel bani panorang perguluhan ni Nabi Amos. Dihut do pakon persombahon ni Sidea ipareksa na bata. Dihut do pakon cara ni Sidea manjalohon hapitoron ipareksa na bata. Bahkan dasubani galangan-galangan ni bangsa Aipe ipareksa na batado. Bahkan daskubani doding-doding ni bangsa Aipe na idoding konsidia hubani na bata ipareksa na batado. Artinya aha ni harusukon na bata humbata aima bahasa mangindahi na bata lang pitah sangga beribadah bani ari minggu tumang kita. Na totu ijon mahomani bani panorang pandemi COVID-10 siaon. Sio homani ipatakas ne bata hubata. Bahasa mengindahi ne bata. Lang pitah bani sada ianan tertentu. Atap lang pitah igareja tumang. Tetapi maningon do tetap ipindahi hita ne bata. Ipindahi hita ne bata na marati doai. Ipareksa hita. Ahana gabi harosuni ne bata. Ipardiate hita. Ahana gabi hagigini ne bata. Jana tetap pakai hita. Aha na ipasingat ne bata. Na patut sisin bilonta. Ibagas perguluhanta. Jana aha na patut sihor jahononta. Ne harosukon ne bata. Sonai mahita mangindahi ne bata. Jana mangindahi ne bata. Lampita sangga bani ari minggu tumang. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jana ganup ari, ganup panorang maningon dotene ipindah hita Jehovah ase manggulu kita. Artini ay mangindahi Jehovah lang pitah bani sadari tumang. Mangindahi Jehovah lang bani ari-ari tertentu tumang. Tapi pindah hita ma Jehovah bani ganup panorang ase iarusi hita. Ahana gabi harusu nini bata bani ganup na masa ibagas perguluhan tahun ase ibotoh kita mahomani makorjahon ahana pitor ahana herosukon nini bata jana uhum na maningon si horjahononta ibagas perguluhanta si ganupari ai mahataridahanni na tetap uhurta pangarapanta hapor sayonta mangindahi na bata ibagas perguluhanta si ganupari. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma bani hatamu na pondok ini Bapa. Nadok manlukari ur apa pikiran nami. Asik iperluhona nami tongon. Lahu mangindahi ham ibagas ganup pergulmiton nami si ganupari. Mangindahi ham na mararti duai. Tetap hanami sir-sir ibagas turuh niuhur. Laho pajongjongkon uhumu janah mandalankon hapit toronmu ibagas ganup pergulmiton nami si ganupari. Ay marhitehon ni inda tongon Bapa. Lambing talarma hapit toronmu ibagas ganup parsahap pamikirion sonai age pergulmiton nami si ganupari. Ibagas goranak mo ton Yesus Kristus Tuhan nami. Jalam manami rapakon tonggo namion. Amen. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pangakon holong niate ni ne bata Bapa. Apa persauran ni tondoi na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mahubat taganupan. Bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus.
lambin margugoh mai tatongon ibagas hidup nihur nini bata bani nalaho pasautkon sura-sura nini bata ibagas parguluhan tasigano pari. Shalom.